heddiw dyma ni yng Nghaerdydd yng nghanadledd gyntaf Estyn ys sawl blwyddyn nawr. Wir I edrych arno sut mae'r fframwaith yn newid a beth y cynlluniau Estyn y dyfodol. So I'm here today to hear about the new inspection framework for 2024, to learn as much as I can about that moving forward and to share a bit of my own experience as well. Dwi yma heddiw I ddastyn iawn sut bydd ysgolion yn cael ei arolygu. Mae'n hanfodol bod ysgolion yn cael ei arolygu o ran y safonau a sut yn ein darparu addysg, ac felly mae diwrnod fel hyn yn flaenoriaeth yn y dyddiadur sicrhau mod i'n das sut y byddwn yn cael yn arolygu yn y dyfodol. So there's lots of opportunities for us to share our best practice within clusters, maybe across consortia, but this event today allows us to share with everybody across Wales, and I'm sure that everyone will be able to take a little snippet from all of the workshops to help their practice in schools. Well, really, it's an opportunity today to be able to share the key messages of how we'll inspect in the future. We've got some new processes coming in from September 24. Make sure that we're explaining those changes in a clear way so that stakeholders from across the range of different school providers understand how we'll be approaching inspection moving forward. Yn symud ymlaen, edrych ar rhai o'r egwyddau'n benodol, enghraifft y ffaith bod y 5 maes arolygu yn mynd I gael ei grynhoi yn 2 agwedd gwahanol, felly edrychwn ni ar rheini yn yr ysgol ar ôl I fi ddychwelyd yr ysgol. Wel, dyn ni'n gobeithio bod heddiw wedi bod yn cyfle I ddod ag ysgolion ledled Cymru at ei gilydd, I rwydweithio ac I ddysgu oddi wrth ei gilydd. Dyn ni wedi gweld holl llawer o ddarparwydd heddiw I siarad am beth sy'n gweithio'n dda yn eu ysgolion nhw, a dyn ni'n gobeithio wedyn bod ysgolion yn defnyddio hwnna I edrych ar ei arfer nhw a falle yn gallu cymryd pethau I ffwrdd ac I ddysgu rhywbeth o'r ysgolion hynny. I'm here today to learn more about the new inspection framework. I've already looked at the Ready Already, the Barod and Barod. I think it's a really welcomed approach to Estyn and inspection in Wales. I'm here for the understanding of the new framework that they're introducing to us that's starting in September, so that we can get context of what that looks like for schools, and as a head teacher that I can see how we're going to work in partnership as we move forward on improving what we're doing within our setting. Wedi bod yn wych o'n safle I, gobeithio mae pawb wedi mwynhau. Mae wedi bod yn siawns I ni glywed ac I drafod beth dyn ni'n neud, a gobeithio mae pobl yn cymryd hynny adre. Bydd y deunydd I gyd ar ein wefan ni, felly plis cymwch golwg, ond dwi mor ddiolchgar I bawb sydd wedi troi lan heddiw.